Zašto biste trebali piti rakiju, pivo, kavu i vino iznenađujuće zdravstvene prednosti? Jeste li se ikada zapitali ima li vaše omiljeno piće stvarne zdravstvene prednosti? Danas otkrivamo zašto biste trebali piti rakiju, pivo, kavu i vino, ali, naravno, u umjerenim količinama. Zašto biste trebali piti rakiju? Rakija, poznata i kao cipouro, više je od običnog pića, ona je društvena tradicija. Ali jeste li znali da ima i iznenađujuće zdravstvene prednosti? Poboljšava cirkulaciju i alkohol u rakiji pomaže širenju krvnih žila, snižavajući krvni tlak. Jača imunitet, ima antimikrobna svojstva i često se koristi u narodnim lijekovima za prehlade, groznice i glavobolje. Podržava zdravlje srca, istraživanja povezuju umjerenu konzumaciju rakije s nižim rizikom od kardiovaskularnih bolesti. Naravno, da bi ove prednosti djelovale, ključan je zdrav način života, mediteranska prehrana, tjelovježba i minimalno pušenje. Krećani kažu, ako rakija ne može izliječiti, onda je ozbiljno. Zašto biste trebali piti pivo? Ako volite pivo, imamo dobre vijesti. Evo kako umjerena konzumacija piva može koristiti vašem tijelu. Zdravije srce pivo poboljšava cirkulaciju i može smanjiti rizik od srčanih bolesti. Jače kosti sadrži silici, ključni mineral za zdravlje kostiju. Niži rizik od dijabetesa i određena krev piva bogata hmeljom mogu poboljšati osjetljivost na inzulin. Bolja probava vlakna i enzimi u pivu mogu poboljšati probavu. Manje stresa, hladno pivo nakon dugog dana. Trenutno opuštanje. Ali zapamtite, umjerenost je ključ. Previše piva može imati negativne posljedice na zdravlje. Zašto biste trebali piti kavu? Ona prva jutarnja šalica kave čini puno više od samog buđenja. Protiv starenja kava poboljšava cirkulaciju i može smanjiti pojavu bora. Ublažava bol, kofein djeluje kao blagi analgetik i može smanjiti glavobolje i migrene. Podiže raspoloženje, studije pokazuju da konzumenti kave imaju manji rizik od depresije. Smanjuje rizik od raka, antioksidansi u kavi mogu pomoći u zaštiti od određenih vrsta raka, poput raka jetre. Bolja memorija i koncentracija, kofein poboljšava kratkotrajnu memoriju i fokus. Dakle, sljedeći put kad uzmete prvi gutljaj, znajte da vam mozak i tijelo zahvaljuju. Zašto biste trebali piti vino? Čaša crnog vina dnevno. Znanost kaže da bi mogla imati nevjerojatne prednosti. Dulji život, resveratrol u crnom vinu povezan je s dužim životnim vijekom. Zdravlje srca, antioksidansi štite krvne žile i smanjuju upale. Jači imunitet, crno vino sadrži vitamine koji pomažu u borbi protiv infekcija. Bolje raspoloženje potiče oslobađanje endorfina, zbog čega se osjećate sretnije i opuštenije. Oštrija memorija, flavonoidi u crnom vinu podržavaju rad mozga i mogu pomoći u zaštiti od Alzheimerove bolesti. Ali kao i sa svakim alkoholnim pićem, umjerenost je ključ. Dakle, bilo da preferirate rakiju, pivo, kavu ili vino, svako od ovih pića ima svoje prednosti kada se konzumira odgovorno. Koje je vaše omiljeno? Napišite nam u komentarima. Ne zaboravite lajkati, pretplatiti se i pritisnuti zvonče za još korisnih savjeta o zdravlju. Živjeli!